So guys, karon sampulan ta mo. Na ako'y gitawag special. So gamit tag dumbbells. So 15 So 30 pounds total. So nasa day foam. Para dili sakit sa ato ang likod. So ana. Ang uban mo squat ana ra. So sa akong technique, ganahan ko mo push further. So akong squat ingon ani. Pungko. Bend. That's 1 repetition. Bend. 2. Bend. 3. Bend. 4. Bend. 5. Bend. 6. So simple na ito na squat, pero deep squat siya. For example, deep squat. Kailangan mong deep squat. Ano? So strength your spinal cord, straight good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mo to technique. Then aside na after squat, katong gingon nila na bend. How nimo? Ana sumabend, imong lubot is mabinat jud. Not only lubot but also dabugan, hambugan, mabilangkad. So mo man kaya ang kanang training sa gym more on equipment. So kani I train for human flexibility, not for muscle. So klaro ta na. Ano? So pili gyud ka. Either you build muscle na stiff kay mong lawas, walay flexibility, or you build flexibility. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As you can see, tag 6 ra akong repetition. Pero in reality, it's more. Kutas man. Buat mata video. So, kanay sa datong kamot, praktison. Anak ko no. 1, 2, 3, 4. So, kato, build tog muscle. Di gyud to malalis. Muscle gi build ato. Okay? So sunod dalan ko para sa ubang exercise.